Eki күннің мәндізе білерге мәшөр. Национал школа көжүдер институттың тывадыл күнүнге тураска аткан орус болгаш телегей поэзиясындан тывадылжы очулдурган шүлүктерinin уран номжулга тизиинге киржир күн эртирип алганда болсумса черле бо арынга Сергей Есениннің ыыт тугайында ыры деп шүлүүнүң очулгазын номжуур деп шиитпирлеп алдым. Ынжангаш тывадыл күнү биле байырым. Сергей Есенин ыыт тугайында ыры Александр Таржайның очулгазы. Таңғар эртен аңмаар орта, тараалы таар аразынга, чеди эниин өлешкен ыыт, чергелештир төрүп алган. Кежеге дейер оолдарын кебир чылгап эргелеткен, чыдынының адаанда хар шылбыртыңнап эрип чыткан. Тага куштар өрген бажын, дүннээр дейиштин хонуп канда, дүндүгүр чеди эниин таардыва киир хаакпын. Хөрттүк харға ойлып дүжүп, хөөгүй соондан маңна орған. Чиндигир көк хараалча суу, сирлең энип үрле чыткан. Дерлик быктын чылгай дедир калгы билги бора, хааты ажыр айны көөргө хаважыы да ашкаш болгон. Кылаң дээрже өрү көрүп, кыпсынжыды улуй каакпын. Шөлдер ынды тейлер ажыр, шөйбегер ай чашты берген. Дажаан дашты чемдеп билгеш, такпыш хөрее човааны дег, чымжак каржы ыттың чажы, сылдыстар бооп, чүгүрүшкен. Тыңнааныңар дээш улуу биле четирдим. Тывадылыбыстың күнү биле изиг байыр.